machiel pi note kom kare man me wan rwenyo pap wonde won nyasi melao isamo dure bi ya yom meetings ame tia bedo Pacific Grand Hotel meneno kirme kanu koma pap kere rayo lim menen ni yuba wora be langi tia bino numbers apol mena to chinkara chiel monu bera nyut apira tektual ni jono tikere mara koma pap wana chalo committee me tia telo yubani por tio mede kwach nyo luongo jo wak melao bino mede beri chohere kelo giching gamente me Uganda amiyo official burial nyo gino okwanyo jami mago amako kop me yik ento jame gino meyo peramo tiyo jami dushu me miyo yuba wara nyim do miyo pire tektual wan ni pacho kan ilao kan nirwan obedo no karachiel ora uno chiente obeda tiere ka meeting meneno ni program su kene amedong chienta gamente peramo tieko wano tieko pacho kan no miyo nino dushu meetings tia bere tikan kop me programs kita me yiha me yigdo mabero kere kari bedi chencha kwano ito tammi kodo o mi jonge na machiel ni ndwa para bongwen medwi ma para chiel 2025 obedo ilao Castro Foundation Office ameti senior quarters amenuo dana chiela mengeo kwa papisham bino me yuchaden kere nyutu jami mogo apiri tek ame yushamo tiyo so monna bera tikunu chahre chawa pa kada ngoro burre yadan pero bera manupien karo kani jo apol muti kere chaden ame pero ame yo pichawa no benindo para bongwen lao moro ken ame tikere ginoro ame nyuro ngwa yushamo tiyo nyukadi chali ken bin lao Castro Foundation Office senior quarter para bongwen kere jo ame ogo wer ni no wer bino bero tikuno kita me tio kobo kere dong kobo kopa piri tego onyo manna me okoni tribute mono no bero tie pakko pap yusham kere ngwa yinwe ngeko so ni no bino bero tie ni ndo para bongwen eto en chal kukome pe bero kuno bino bero ka chale mere menu jo tio kero kara chiel ka en ayina etikere medong committee pe Ethiopia bin kere ikia ngwen menin be pierariono no obino kwanyu koma pap Lira University Teaching Hospital kwena kwa mero tumia jurango tia gwoke kuno mochari jobino kele Mayor's Garden kaname regional council meeting me local government in northern Uganda very Mayor's Garden so ni no wak melao no aberatie Mayor's Garden kana me council aberie kunu da dushu local government metumal me Uganda bino me yo ideology ge nyo kobo jami apiri tek gentieni mo hapapat berbera tikuno donc miu pire tek total me nino numero yo ponga pol Mayor's Garden pien karo kendang nurang amiyo jokare menen koma pap wonde won yasinelao amenu council tia wora nyime dino yabo kare menno ne joneno ko yunge ka council otum obino chwalo koma pap All Saint Cathedral boro kana me bino burro kome bino burro kuno eka o diko mere chia beach lego te bera ti kuno kado lego bera ti boro kuno chia bicho te bino kwanyo kome te tero na hana pasho te bohe te dok wot beo kanisha men rika pap lege ye na luoni abolo All Saint
Abolish Church of Uganda me ti te boke kuna me da pap o tiu ti chatek meneno ni kanisa no ogere kero kero gichien so nino no liel bino ya iboro boro cathedral moni chia bi tieno ka lego tum kate wot beo kanisa men enu lege yete boke chienere ka obeda tie come bino ya kanisa kanno e kadong tete bedo pasiture te boke lego dong te beda tie di war na chia bicho ni yona chia abisiel mo bedo atela melao ame ginaino tio ducho ogudu kwa lange pol do pira tek fal melao no te karachiel ikara do en peni menen ni yuo me yike worabe tu kari bedi gamente am yuchente me yiko murni wani pasu kanda miro oket gichiwa pien amani chawane jotia wote binu tunga pap nino murni no ka jotia binu miro gok jo ame abino nasha ame chienne me gok jo abino nasha miro yai bod jo lak melao enamio bini meeting san piretek kere beri ilao ka foundation office piretek beri regional council meeting ame abero me tumal me Uganda beri mayors garden piretek kere worri lego boro ducho piretek so ngo mio anatamoni new committee tiatamoni lak melao mirno te karachela